сабаби яъне ҳунарманд шудани шумо он аст ки шумо дар муҳити ҳунармандон ба воя расидед ё ин ки чизи дигар? Не, сабабаш он аст ки аслан ин хоҳиши падару модари ман буд, чун ман худ омӯзгор шудани будам ва орзуи онро доштам ки дар мактаб ба намун хурдтаракон дарс диҳам. вале ҳам хушбахтона ҳозир ман метавонам гӯям ки ман ҳунарманд шудам, чун ин орзуи падару модарам буд. ва бо дастгирии устоди аввалини ман Тағои Мурод Розиқов, ки он кас пешниҳод карданд барои дар Москав таҳсил кардан ва як гурӯҳ ҷавондухтарону писарон 18 кас мо равона шудем ба Москав ва барои онҷо дохил шуданам ба ман кӯмаки бисёр расонданд устод Тағои Мурод Розиқов, чун ман умуман аз гӯем ин ҷода медонистам, хуб чунки холаам, тағоям ҳамашон дар ҳамин ҷода кор мекарданд солҳои дароз, вале худам на он қадар хоҳиш доштам. Ба ман маъқул буд ва ҳаминам шуд ки равона шудам ва то ҳол дар ҳамин ҷода кор карда истодам. بس سرطان زنه این قدر کلانگیری نکنه خودش از بحری من بد میبر آمده است و باز فرماندهی میکند. بگذار من بدنام باشم، بگذار من قشاق باشم، لیکن با کیم کدام یک قیقچی هرگز شیش دو خیز نمیکنم. تا اون دمی که شما یعنی با شهر مسکو به خواندنی رفتید، شما یاد دارید یک جوانی یعنی وقتی در دانشکده صنعت تحصیل میکردید شما رو با کینو دعوت کرد و اون کس خواهش داشت که شما تنها بیاید و شما تنها نرفتید، یعنی برخاست این کارو کردید؟ یادم هست این گونه حادثه شده بود با همکورسی عزیزم که حالا خیلی هم صنعتکاری دوست داشتنی است، هم هنرمند کینو است و هم سراینده خیلی معروف و مشهور است. و ببینید وقتی که در دانشکده صنعت ما امتحان داشتیم، پس از امتحان او آمد و گفت که من میخوام تو رو به یک فیلم هندوگی دعوت نمایم. من گفتم خوب باشد، چرا نه. من نمیدونستم که او با من عاشق شده بوده است و همین گونه هم شد که در اون وقتا در کینотеатри جامی فیلم هندوگی گنگ твоего замучились میرفت و در اون دور زمان برای فیلم هندوگی نوبت ایستادن، چیپتا گرفتن خیلی دشوار بود. بله. و من با همکورسانی دیگرم یعنی دخترها گفتم که ما رو دعوتی هستیم به این گونه فیلم، همشون خرسند شدن و وقتی که ما 6 نفر آمدیم نزد کینотеатр او در حیرت ما دست و پا خورده شد، چون ببینید اونم که نو داخل شدگی بود و مبلغ زیاد هم نداشت، ولی از این حالت بر آمد، یعنی با همه ما چیپتا گرفت و باز هم در وقتی که واردی همون تالار شدیم من مخصوص در نزدش دو دختر دیگر رو شناندم، خودم دورتر شدم. حالا هم وقتی که وا میخوریم با همکورسان این حالت ها رو به یاد میاریم و خب این جوانی که بود خوشحالی میکنیم و در حقیقت این روزها و این اون یادها خاطرمان هستند، لحظه‌های شیرین هستند. چه جویی شبی تیره؟ کامی تو چیست؟ جهان پهلوان، من تخمینم تو گویی که از غم بدونیمم، یکی دختر شاهی سمنگان منم، زی پشتی زبر و پلنگان منم. شنیدم همه داستانت بسه با کرداری افسانه از هر کسی که از دیو شهر و پلنگ و نهنگ نترسی و هستی چنین تیز جنگ. شبی تیرا تنها با توران شوی، بگردی در آن مرز و هم نغنوی، با تنها یک گور بریان کنی، هوا را با شمشیر گریان کنی، بیدارد دل شیر و چرمی پلنگ، هر آنگاه که گوردی تو بیند با جنگ، برهنه چو تیغی تو بیند و خواب، نیارد به نخچیر
кардан шитоб, нишони команди ту дорад хизаб, зибини синони ту хун борадаб. боз чӣ гуна лаҳзаҳо буд дар шаҳри Москав? чӣ хотираҳои хуб доред аз он ҷо? медонед дар ҳақиқат вақте ки ту дур аз ватан ҳастӣ ва дур аз ватан таҳсил мекунӣ, ин ҳам душвор аст, Бале. чун ёди ватан мекунӣ, ёди падару модар мекунӣ. Ва ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам ки вақте ки соли аввалин ба Москав омадаму, чунки ман баъди хатми синфи 10, яъне духтараки Ҷавон, 16 сола, бале, умуман ки шаҳри Москавро дидагӣ набудам. Хуб дар оинаи нилгун медидам, вале дар асл надида будам. Ва вақте ки ман омадам, барои ман шаҳри Москав хеле бузург тофт ва ман тарсидам. Падарам дарҳол рафтан дидан ҷойи хоби моро, яъне донишкадаро, аз ҳама воқиф шудам. Пас он бо дили ором духтари нахустини худро монда бале. яъне падар ҳунарро хеле зиёд дӯст медоштанд ки яъне шуморо ба ин роҳ яъне бале, падарам бениҳоят ҳунарро дӯст медоштанд ва доимо ба ман таъкид мекарданд ки моҳпайкар, ягона чизе ки ман аз ту хоҳиш дорам, яъне дар ин 4 соли таҳсил ту бояд хуб хонӣ, яъне ман бояд бо ту фахр кунам. Фахр аз он кунам ки ҳамин гуна духтари бузурги ман машҳуру маъруф шуд. Мутаассифона падарам ҳоло қайди ҳаёт нестанд? бале, дар қайди ҳаёт нестанд бо модарам, вале бо вуҷуди он фикр мекунам ки онҳо аз боло, бале, аз боло рӯи корои ман мушоҳида мебаранд ва хушҳолам ҳастанд. باید به چیز اعتقاد داشت، باید این جزاست، جزا. و شاید برای هر یک قاتل همین دم ساعت بمانگی زندگیش فرا رسد. انا برای همین قاتلان را نابود میکنم، آنها مطلقا مردارم. من این سخنان رو گوش شنیدن ندارم. حرفای شما را از ما بیچیدن و جزا شنیدن هم نمیخوام. вақте аз шаҳри Москав баргаштед, чӣ гуна нақшҳоро ба шумо месупурданд? нақшҳои асосӣ месупурданд ё ҳоло ҳам ба духтарони ҷавон бовар намекарданд нақшҳои асосиро? вақте ки ба ватан баргаштем, кору фаъолияти худро сар кардем ва мо дар ин ҷо дар саҳнаи ҷавонон корҳои дипломии худро муаррифӣ кардем. Пас он бо гӯем агар шодравон Тоҳир Баҳром намоиши «Калла ва Димна»ро монд бо мо, Шавкат Халилов ки ҳоло саркоргардони театри ҷавонон аст, ӯ намоиши қиссаи ошиқонро монд. Талабгори мо хеле зиёд шуд, бале, хеле зиёд шуд ва ҳатто 18 каси моро ба киностудияи Тоҷикфилм даъват карданд, чун чеҳраҳои нав ба онҳо лозим буд. Акс гирифтану хоб бо мо суҳбат карданд ва медонед буд душворӣ ҳам буд, беин намешавад, чун ин касби мо доимо равону ҳамвор нест. Бале, ҳаст талошҳо, ҳаст заду хурдҳо, ҳаст бозиҳои саҳнавӣ ва ба ҳамаи нигоҳ накарда, хуб ман дар ин ҷода мондам. سومین فرزند من بود که تو را کشتی. میفهمی شخصی پرسا و خدمتگاری خدا. اکنون دستگاه بافندگی شوهرم صدا ندارد. شوهر من پراتیکا روز و شب سری آن شیشته صوفی سفید میبود. در این مورد بهتر از وی بافنده نبود. حلال کار مردی بود. من با وی 3 پسر هدیه کردم. ما میخواستیم آنها مثل پدر آدمانی نیک شوند. روز شکارچیشون قدم آمد و گفت که یک نفر پرسا خانه و در مال و ملک را پرتافته به خاطر قرابت با خدا در جنگل خیمه زده است. او به همین جنگل که پرسایان آمد، جایی که تو هستی، با یاد خدا رفت، ولی خدا را یاد کرد و ما را فراموش. و یادش نمی آمد که ما از مهنتی او نان میخوردیم.
حالی ما چی می شود؟ قشاقی در کلبه ما جا گیرید، بچه ها به نان ماندن و پی هم بردن. آخریدشم بای بی تو جان بود. بیاید درباره نمایشنامه‌ای که شما نقش آفریدید، یعنی بعد از 10 سال توقف، یعنی شما 10 سال فعالیت نکردید با سبب‌های یعنی اویلوی، شما به رخصتی یعنی مهنتی برآمده بودید، فرزنددار شده بودید. بله خدا رو شکر. و در یک نمایشنامه یعنی درفش کاویانی شما دو نقش رو بازی کردید، مگر اکتریسا نبود یا اینکه از عهده این دو نقش هیچ کس برآمده نمیتوانست که شما یک بار دو نقش بازی دید؟ میدونید من گفته نمیتوانم که اکتریسا نبود یا که یگان کس از عهده این نقش برآمده نمیتوانست، یعنی این دید خود کارگردان است. وقتی که کارگردان خود وظیفه دار کرد و در این دو نقشی که من آفریدم مرا دید و پیشنهاد او بود، شاید اینش باشد و من با نازی ملیکوف که این کار یکوی من نیست، وقتی که با او کار میکنم راحت میبرم و ببینید هر یک کاری که او میکند ما با چندین نمایشنامه او از اول خصوص با شب دور از وطن که در چندین جشنواره ها اشتراک کردیم و صاحب جایزه های بهترین هم گشتیم و در این درفش کاویانی هم باشد. شما خودتون درک دارید از آنی که ما در جشنواره پرستو، در جشنواره جمهوریوی پرستو صاحب شاه جایزه گشتیم. درست است. چشم های خانه من میرسد این لحظه چشم مادری پیرم بخاطر هر قدر آبی که او در زندگانی خورده بود، زندگی برگشت آن را ریخت از چشمانش آخیر. همون ساعت که دریا می شود تهران، همون ساعت که دریا می شود لبریز، هر آن چیزی که با او هست و با او نیست، در آغوشش و از خشم خواهد کشت. گاهی کلچه پیغمبری را مغز بیرون میزند با خشم و گاهی زورقی ویرانه را میبرارد از تگ گرداب، برسو میکند از لاشه و پرتاب. و از همین دو نقش کدامش به شما یعنی پسند بود؟ هر دویشان پسند است، هر دویشان پسند است، ولی زیادتری از اونا وقتی که مادر فریدون رو نقش می آفریدم و خیلی برایم دشوار بود چون تکاپوی زیاد داشت و این شاهنامه هست. شاهنامه رو سخن کردن و درک کردن خیلی دشوار است. بله ولی من انا همون فرانک رو دوست داشتم. یعنی مادری که از فرزند خود پنهان می‌دارد و نمی‌خواهد که فرزند او باز رود و باز خود رو یعنی قربانی کند. از همین جهت من گویم در حقیقت به من خیلی سخت بود و دین این نمایش روی صحنه تئاتر آمدگی بود و تماشابینی که نشسته بودند با این صحنه ما خیلی هم گویم قرصک های بلند زدن، صحنه مادر و پسر و من خودم از این در حیرت موندم چون این گونه من امید نداشتم. در حقیقت ما محتاج همین گونه تماشابینان هستیم. یکی مرد بود نامی او آتیبی، زی تخمی کیان بود و بیدار بود، خیرتمند و گرد و به آزار بود، زی دم و رسی گر بودش نژاد، پدر بر همه داشت یاد. پدر بود تو را مرا نکشوی، نبود روز روشن مرا جز بدوی. چنان بود که ضحاکی جادو پرست از ایران به جانی تو یازیده است. از او من نهانت همه داشتم، چی مایم به بد روز بگذاشتم. سرانجام رفتم سوی دشه که کس را نبود اندیشه. یکی گام دیدم چو پورانور، سراپای و پرزیران گونیگار. بدو داد و بد روزگاری دراز، همه پروریدن و بربر بناز.
ва дар намоишномаи яъне шаби дур аз ватан ки шумо ҷоизаи байналмилалӣ гирифтед дар фестивал озмуни театри яъне шаҳри Владикавказ ва мардум қабули мардум чӣ гуна буд ва ҳиссиёти шумо анамон лаҳзаҳо ки шумо соҳиби ҷоиза гардидед чӣ гуна буд? ман умед надоштам ки ман соҳиби ҷоиза мешавам ва соҳиби нақши беҳтарини Занро мегирам. дар ҳақиқат умед надоштам. Барои ман ин як медонед як дар ҳақиқат хурсандӣ буд, чун ин танҳо ҷоизаи ман нест, ҷоизаи театри мо ҳаст, ҷоизаи миллати мо ҳаст ва ҷоизаи ватани мо аст, чун мо муаррифгар ҳастем. Дар куҷое ки набошем мо муаррифгари давлати худамон, миллати худамон ҳастем. Ман аз ин хеле хушҳол шудам ва ин дуюм ҷоиза аст ки ман сазовор шудам, яъне якеаш дар Қазоқистон буд ки он ҳам барои ману Абдумумин Шарифӣ беҳтарин дуэт, яъне мо ки ҳамроҳ дар саҳна нақш меофарем, беҳтарин ансамбл дониста шуд ва беҳтарин нақши мардонаву занона ҳам гирифтем. Медонед, ҳар замоне ки ту сазовори чунин ҷоиза мешавӣ, дар ҳайрат мемонӣ ва вақте ки туро қадрдонӣ мекунанд, хеле фикр мекунам барои ҳар як ҳунарманд як медонед як ҳиссиёти боз ҳам зиёдеро пайдо мекунад ки боз ҳам зиёдтар талош кунад барои касби худ. Молодежный театр имени Вахидова, Таджикистан, город Душанбе. Театр принимает участие во многих театральных фестивалях, которые имеют международный масштаб. Да, это и Россия, и Украина, и Молдова, и Иран, и Афганистан, и еще много других стран. Сегодня вы увидите спектакль «Ночь вдалеке от Родины» по произведениям известного таджикского поэта-эмигранта Базора Сабира, режиссер-постановщик Назим Меликов. Приятного вам просмотра. Спектакль на таджикском языке. Приятного вам просмотра. آی صدبرگی سفیدی سحری روی شما. صدبرگی سفیدتان در پشت دروازه می روید. در این سحری بر وقت اینقدر ناتابی تابان. این سوپ تابان با دست چپ خسته است برای همین. آبا توی هم گفتی و موندی ده؟ умуман чӣ нақшҳои эпизодӣ бошад, чӣ нақшҳои асосӣ бошад, хеле нақшҳои зиёд офаридаед дар филмҳо. Хеле ба мардуми яъне дӯстдорони синемо хеле дӯст медоранд. Умуман он нақшҳои хурдро худи муопайкар калон мекунад? албатта ки вақте ки коргардон вазифа медиҳад, худи ҳунарманд бояд фикри худро иброз дорад, яъне бояд рӯи ин нақш кор кунад. ва вақте ки ман ҳар як нақше меофарам, барои худ яъне вазифа мемонам ки он чӣ гуна инсон аст, яъне хуб аст, бад аст, дар ҳаёти ӯ чӣ гӯем агар талошҳое буд, чӣ проблемаҳое буд. Ва ҳар ҳамин нақш вақте ки ба ӯ нақш зиндагӣ ворид мекунӣ, ҳатман ки самимӣ мебарояд. با شوهر من شارزی میکنی؟ من با تو نشان میدم والا باید یک کم دار چیکار کردی شده؟ ایستا مایمونی پیر رو با دستگیر کنی؟ این طرف یعنی با اون طرف را درون درون تو برای چی با اینجا آمده جنجال و خرخشه میبرداری؟ تو کاری دیگر نداری ها؟ تو نمیدونی؟ من این اوهیمچه تو رو دبدالش را زدم میبرارم فهمیدی؟ ای تو مرا شرمنده کردی شرمنده باز طرفش رو میگیری؟ باز طرفی همون
با تو گردنبندت کن گردنبند من با تو 100 گردنبند دیگر خریدم میدیم میفهمی 100 گردنبند دیگر Aman خریدم hiç میدیم izler kör nest. Famidi. Hiç izler kör ne? дар филми баҳори як кӯча барои як модар душвор нест ана мегӯна нақшро бозидан ки фарзанди худро аз даст медиҳад гарчанда ин филм бошад ҳам ин дар баъди тӯли 10 соли таваққуфе ки ман набудам дар ҷудои театр ва синамо ин кори якуми ман буд ва нақши хеле ҳам кӯчак буд ва вақте ки Саид Қодирӣ маро даъват карданд ва ман аз ин хеле хушҳол шудам ва медонед чун ин нақшро офаридан баъди 10 соли таваққуф душвор буд вале бо вуҷуди он ман кӯшиш кардам бо дастгирии ҳамкасбони худ ки дар наздам Мавлона буд Наҷмиддинов ва бо ӯ ҳамкорӣ доштем ва ҳамкории мо аввалин буд дар он филмам бо Саид Қодирӣ ки коргардони хеле машҳур ҳастанд он кас ва филмҳои хеле ҷадидам гирифтагӣ ҳастанд дар ин филма нақш офаридам ва баъди ин нақш офариям Саид Қодирӣ маро боз ба чандин филмҳои худ даъват карданд. Ассалом хола. Tu asror nesti? Дар номат бурам Асрорҷон. Ту ҷурои ғура марги Мирзои мани. Ҳамсоли вай. Шумо дар як рӯз таваллуд шудаед. аз тобои Мирзои ягонаи ман меояд. Вой, бачака! бо коргардонҳои зиёд фаъолият кардед бо Саид Қодирӣ бо Муҳаммад Рабии Исмоил яъне бо Абдулҳай Зокиров бо Носир Саидов яъне бештар кори кадом коргардон ба шумо писанд аст медонед ҳар яки онҳо гӯем агар бо сухани эҷодӣ почерки худро дорад яъне кори ҳар яки онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунад ва ҳар замоне ки ман бо коргардонҳо ҳамкорӣ мекунам ман худ барои худ меомӯзам яъне ман барои худ бояд як гӯем манбае дошта бошам ва бидонам ки он коргардон чӣ гуна филмҳо гирифтагӣ аст ва кори онро дида яъне рафтори онро дида барои худ хулоса мебарорам то ҳол шукрона мекунам аз оне ки бо чандин коргардонҳо кор кардам ва боз ба наздикӣ бо ду коргардони ҷавон ки якеаш филми Ҳусейнҷон Азизов ки дебюти ин ҷавон аст ва дуюмаш Соҳибёр унам филми аввалинаш ҳаст ва бо коргардонзан бо фахр метавонем гуфт Муҳаббат Сатторӣ дар филми Рақси зиндагӣ ҳамкорӣ дорам ман медонед хушҳол мешавам аз оне ки вақте ки маро даъват мекунанд ба яъне филмҳои худ ба ҳамкорӣ ман аз ин хеле хушҳол мешавам чун барои ҳар як ҳунарманд бекор шудан ин як медонед вай бемор мешавад вале орзуи ман ҳамин аст ки мехостам як филми ҷадиди оиди занҳои ҳозира яъне занҳои замони муосир бигиранд ва мехостам ҳамин гуна филм таваҷҷӯҳи коргардонҳои мо нисбати занҳо зиёдтар шавад салом шумо ромиш ман Дилрабо аз ташкилоти ёриҳои бидуни марз дарои марҳамат чинед ташаккур шумо дар қайди ташкилоти мо ҳастед паго соати 12 ман шуморо дар назди духтур интизорам марҳамат ин корти ман ҳатман биёед саломат бошед мешиштед ташаккур як филме буд филми Кӯтоҳ муддат ки ман дар он ҷо нақш меофаридам
як меҳмони даъватшуда ки аз дигар мамлакат буд ӯ филмро дид ва гуфт ки шумо дар ҳаёт ки хеле ҷавон ҳастед, пас чаро дар филм ин гуна нақшҳоро меофаред, нақшҳое ки шуморо хеле калон мегирад. Ман гуфтам бо хоҳиши коргардон аст ва ман хушҳолам аз оне ки мисол маро даъват мекунанд ба нақши модар, чун модарро бубинед ба ҳар кас вазифадор намекунанд ва коргардон вақте маро мебинад, хуб ин кори ман аст, ин вазифаи ман аст. оиди ин баҳс доштам бо Абулхайр Зокиров, коргардони хеле маҳбубу машҳур. Унам ба ман бисёр вақтҳо мегӯяд ки чаро ту розӣ мешавӣ дар чунин филмҳо нақш офарӣ. Хуб инҷо метавон гуфт ки баъзи иқтисодӣ аст каме. Бале. ҳам дастгирии ҷавонҳо ва ман вақте ки ҷавонҳо меоянд рӯи навори клип ёки рӯи навори филмҳои ҷадид, ман дастгирӣ мекунам ва ман розӣ мешавам. Дар филми Арӯси замонавӣ ки дар он ҷо низ хеле модари ҷавон ҳастед ва аллакай писари базан мегӯянд занҳо доред. биёед дар ин бора қисса мекунем, зеро ки мухлисони зиёд пайдо кардааст. Вақте ки Набиҷон бо ин пешниҳод омаду гуфт ки чунин рақам ҳунармандонро ман даъват карданӣ ҳастам, ман бо ӯ каме баҳс кардам. Яъне гуфтам Набиҷон, агар ту филм сохтан хоҳӣ, бояд дар интихоби ҳунарманд хатогӣ накунӣ. Ва мо якҷоя бо Набиҷон, яъне бо маслиҳати якдигар. Бале. Ва Наби ки навшогирд буд, ин кори нахустинаш буд, ман ба ӯ кӯмак кардам ва дар интихоби ҳунармандо ҳам. Яъне ман ба ӯ гуфтам, ман ҳамин ҳунармандоро мебинам дар ҳамин нақшҳо. ту бояд равӣ занг зани мана рақамҳои мобайлашон, занг зан, бо онҳо суҳбат кун, маслиҳат кун. Давомаш кори ту аст, ҳамчун продюсерам ки буд. Ва чун гуфтед кори аввалаш буд, шумо боварӣ доштед? Медонед, на он қадар боварӣ доштам, вале дилам гувоҳӣ медод ки як филми хубе мебарояд ва бисёр суханҳоям шунидам аз канор ки ин филм ба мисли филми Узбекистон аст. Розӣ ҳастам, вале бубинед бинандаи худро пайдо кардем. Бале, ин ба ғайр аз он чи Голливуду, чи Болливуду, чи филмҳои хитоӣ, онҳо аз ҳамдигар мегиранд. Яъне мавзӯъ ҳамон мавзӯъ аст. Бале, дуруст аст. Мавзӯъ ҳамон мавзӯъ аст. Як филми кӯдакона афсона, яъне Белоснежка и семь гномов мегӯянд, ҳамонро ман чанд варианти он филмро дидагӣ ҳастам. Яъне чандин ширкатҳо аз бале, мавзӯъ ҳамон мавзӯъ. Ҳунармандон дигар ҳастанд, вале бо вуҷуди он ҷалбкунанда ҳаст. Дуруст аст. Ва вақте ки худи меҳмонон аз Узбекистон ин филмро дидану баҳои хуб ҳам гузоштанд, гуфтанд ки мо ҳеҷ умед надоштем ки филми шумо аз филми мо хубтар барояд, яъне аз ҷиҳати актёриашам хеле хуб баромадааст. Ман омадам. Мебинам ки омадӣ. Ин ки? Чӣ гунг шуди ки зунукат гирифтааст? Ту кистӣ? Ман килини шумо. Чӣ? дурӯғ мегӯяд модар. Чӣ хеле келин? Тухмат мекунад. Бовар накунед ба ӯ. Барои чӣ ту ичи нагуфти ҷоник? Боз ҷоник, а? Боз ҷоник, а? Модарҷон, назанед. Ман ҳеҷ дурӯға намегам. Барои як духтараке ки дар шаҳр калон шудааст, як нақши зани деҳотиро бозидан чӣ гуна аст? Не, ман бо деҳот хуб наздик ҳам будам. Яъне падару модари ман ки аз деҳот буданд, ман дар таътили тобистона ҳатман ба хонаи падариам мерафтам, ба он ноҳия, ва ба хонаи модариам мерафтам ва як тасаввуроте ҳам доштам, чун мо ҳама мардум як мардум ҳастем. Яъне шаҳр гӯем, деҳот гӯем, фарқият ҳаст, вале дар асл ҳамамон як ҳастем. Ҳамамон. Холаҷон, чӣ ба хоби дорӣ? Чӣ мегӯӣ? Хоби аз куҷо хоб дорад? Шабу рӯз бедор, хоб намерад. Ман камхоб. Чӣ нағз мебинӣ? Рақс, музыка? Да, хоби. Ин хоби, аз пушти девори ман фақат дурбинаша монда тамошо кардан аст. Ана ҳамин хел хоб мебинадӣ. Хоб дорам, надорам. Ҳеҷ хоб надорӣ.
фақат поида меисти аз пушти девори ман. Негу? вале аруси замонавӣ филм буд ва шумо низ яъне писар доред ва худо кунад шумо ҳам соҳиби келин мешавед худи шумо яъне чӣ гуна келинро интихоб мекунед дар ҳаёт? дар ҳаёт интихоб аз писарам. ба ман асос он аст ки келин ҳурмату эҳтироми маро донад ва ман ки аз кор хеле дер меоям хаста меоям ғизои ман тайёр бошад. яъне эпизодҳои филм такрор намешавад дар зиндагӣ? мехоҳад шояд такрор шавад, на он қадар зиёд. аз келин вобаста аст? аз келин вобаста, аз ҳурмату иззати ӯ вобаста аст. бале ва дар ҳамон ҷо ҳам аруси замонавиро бинед ки ба хотири хуштоманро розӣ кардан инқадар заҳмат мекашад, инқадар заҳмат кашид, азоб кашид, вале ба ҳама ин нигоҳ накарда соҳиби бахти худ шуд. Гоу слушает, да? Мама в курсе? албатта. Джиш. Паратия шарманда, якбора эзорам напушидӣ. агар ёдатон бошад шумо муаллимаро бозӣ мекардед ва ин лаҳзаҳои хотирмон аст. Насибаҷон, медонед барои чӣ? Барое ки ҳар як коре ки мо мекунем дар касби худ, шумо ҳам ки эҷодкор ҳастед, шумо ҳам эҷод мекунед, мо ҳам эҷод мекунем. ин лаҳзаҳои хотирмон ҳаст, инҳо мемонанд дар ана ҳамон рӯи наворҳо. дуруст. яъне баъд аз мо барои он насли наврасе ки ҳоло калон шуда истодааст, барои унҳо мемонад. ва ман хушҳол аз он ҳастам ки дар чунин ҷода кор мекунам. Садқатшам балам, ё бисмилло, балота гирам балам, я садақа кун балам. ҳозир холаҷон, садақа кун балам ҷон. ҳайлоинам барака ёбӣ балам, хонат обод шавад балам, хушбахт бошӣ. ҳа раҳмат балам, раҳмат. ана ҳамин нонро гириду ба ман як дуо диҳед ки фарзанддор шавам. Вой, бо ҳамин ҳусну ҷамолат балам фарзанд надорӣ. биё фолуд мебинам балам, фолуд мебинам. Вой, ҳарч чашма кунад маълум балам, хушбахт намешӣ балам. сабаби бефарзандита мебинам балам. не, худованд меҳрубон аст холаҷон, фақат ба ман як дуо диҳед. дастак масафед кун балам, балота гардам балам. эй, кани даф шав аз инҷо. рав гуфтам аз инҷо. ҳой, ту дигар кор надорӣ, кор надорӣ. даф шав аз инҷо. намебинӣ балам. хеле нақшҳои зиёд дар филмҳо низ офаридаед. умуман кадоме аз анамон филмҳо нақшатон ба шумо худи шумо писанд асту гувору аст? ҳар боре мехоҳед ки тариқи оина нилгун тамошо кунед он филмро? медонед, ҳамашонро дӯст медорам, ҳамаи нақшҳои худро дӯст медорам, вале камтарак аз он нақшҳои худ ҳамин аруси замонавӣ ва филми абулҳайр зокиров орзуи рассом. филми масҳака аст, навелаи хеле хуб аст ва вақте ки ман ба он филм аз тариқи оинаи нилгун назар мекунам, худ таъбатон болида мешавад. худ ба худ ошиқ мешавам ва худи филм ба ман писанд аст, чун масҳака аст ва ман мехостам дар чунин филмҳои масҳака зиёд нақш офарам. яъне ҳамон лаҳзае ки ба шумо мегӯянд ки шуморо дар куҷое дидам, магар шумо актрисаи Болливуд ҳастед. хеле хуб нақшофарӣ кардаед бо анамон актёрони ҷавон. خانم من شما رو در کجای دیدگی؟ در بالیوود باشد یا گالیوود؟ من نه در گالیوود بودم و نه در بالیوود. خطا میکنم. شما میخواهید بیشتر در ژانر مضحکه نقش آفرید؟ البته میخوام خودم رو زیادتر بسنجم. وقتی که با کارگردانی ازبکستان رستم صدیف اومدگی بودن هم صحبت شدیم و گفت که من شما رو زیادتر در مضحکه میبینم. من گفتم چرا شما مرا در مسکه میبینید وقتی که کارگردان‌های ما زیادتر با من نقش‌های جدید میدن، یعنی نقش‌های خیلی جدی یا که خوشتومانی ظالم هستم یا که مادری سختگیر هستم.
не мегӯяд ман шуморо дар масака мебинам. Ман гуфтам хоб, гуфтам хуб ин фикри шумо аст. шояд дуруст қайд карда бошад ки ҳар филме ки яъни масҳака буд хеле муваффақ шуда. медонед насиба ман як чизи дигарро дарк кардам вақте ки ҳунарманд масакаро махсус барои хандидан мебозад он филм намебарояд. он филм намебарояд. вақте ки ту ҷиддӣ бозӣ мекунӣ вале масака дар он ҳаст, яъне он хубтар мебарояд. ман ба ҳамин хулоса омадам ва ҳамин дар аруси замонавиам ки ман хеле зани ҷиддиро бозӣ мекардам, он масака баромаду ба тамошобин хеле писанд омад. ана орзуи рассомам ҳамин гуна ва мехостам ин гуна филмҳо зиёд шавад ва нақшҳои гӯем масхарабозӣ не, яъне масакаи хубе бошад. шумо гуфтаниед ки яъне шумо гарчанде ҳунарманде шинохта будед вале баъд аз филми аруси замонавӣ яъне маҳбубтар гардидед. бале маҳбубтар гардидам, мухлисонам хеле зиёдтар шуд ва то ҳол суолҳое менависанд ки ҳозир дар кадом филм шумо кор мекунеду, бо ки ҳамкорӣ дореду, кай филмҳои шумо мебарояд. дадош мегум як тайёрӣ бинему, ин дафъа якҷоя рафта бо бунае хабар гирем. боз нагӯям ки ин духтар бесоҳиб аст. рафтанда мерему баъд нописандӣ накунанд. ӯ дафъа чӣ хел қабул карда буданд? нағз қабул карда буданд. боз аз моҳбибӣ як мушт хок гирифтам. барои дилгарм шуданашон дар гирди хонаашон пошидам. ту тоза аблаҳ будӣ ку? барои чӣ? ҷугӣ шуда намедонӣ ки илму ҷодуи ҷугиҳо ҳамаш дурӯғ аст. ба ҳар ҳол мегӯям ку бовар кунӣ таъсир мекунад. ҳеҷ таъсир намекунад. ҳама чи аз қисмат аст. ба филмҳои хориҷӣ яъне филмҳои истеҳсоли русия чӣ гуна даъват шудед? ба филмҳои русия даъват шудам аз кастинг, яъне кинопроба. чандин ҳунармандони моро яъне аз назар гузаронданд ва ман ҳам дар он будам. ва вақте ки ба ман занг задану гуфтанд ки табрик, шумо гузаштед, мо ба шумо яъне сценарийро равон мекунем ва бо ҳамин чиптаи шуморо равон мекунем, мо мунтазири шумо ҳастем. сабтҳои филм дар ҷумҳурии Украина дар шаҳри Қрим шуд. ман як моҳ дар он ҷо будам ва баъд 2 ҳафтаи дигар дар шаҳри Москва шуд. дар ин 2 филме ки ман ширкат варзидам, ман хеле роҳат будам. яъне дар баҳр буд, яъне ҳам истироҳат буд, ҳам истироҳат буд, ҳам кор. дар хона чӣ гуна модар ҳастед шумо? медонед Насиба ҷон, ман гӯем агар модаре ки доимо дар хона ҳаст, ман ин гуна модар нестам. аз субҳи саҳар ки мебароям нисфи шаб ба хона медароям. яъне шукронаи худо мекунам ки корҳоям бениҳоят зиёд аст. писаронам писарони бузург ҳастанд ва худашон аз уҳдаи зиндагии худашон мебароянд. яъне наҳорӣ тайёр кардан ба онҳо проблема нест. аз паси худ ҷойгоҳи худро ҷамъ кардан ба онҳо проблема нест. мушкилӣ нест, бале. ва онҳо худ гӯем агар яъне худ худро уҳда мекунанд. бале. онҳо ки бузург шудаанд дигар. бачи бузургам хатм кард, бачи кӯчагам аз хизмати ҳарбӣ омад. шумо модарҷон аз беморӣ нав мехезед ва муддате дар пухтупазу шустушу мушкилӣ накашед гуфта бароятон дастёре ёфтам. ба ман аллакай гуфтанд. нафиса дар хонаи мо. боз аз ҷамшед надом. вай бечора вақти холӣ ҳам надорад. кораш халтафурӯшӣ, мактаб, бозор, хона, дигар ҳамсояҳо омада буданд. модарҷон, шуморо кай ҷавоб медиҳанд? гапа бегона накун. не, ман бегона намекунам. шумо баромадед ба хонаи Нафиса ину ба хостгорӣ меравед? мактаб чӣ мешавад? кадом мактаб? донишгоҳи Москав. ариза навиштам ки модарам бемор ҳастанд. аз ин сабаб маро ба шӯъбаи ғоибона гузаронед. агар барои ман шуда аз мактабат мемонда бошӣ, кори хато мекунӣ. ман худам ҳамин гуна одам ҳастам ки агар ман як рӯз кор надошта бошам, яъне як рӯз кор накунам, ман бемор мешавам.
یعنی باید همیشه کار کنی. همیشه باید من در کار باشم، همیشه باید در جستجو باشم و همیشه با اگر دوستان- کار به مزد باشد چی؟ بمزدم میشود می‌شود. بمزدم میشود این گونه حالتو، ولی اگر او کار به فایده یعنی ایجادیات تو باشد، میفهمید؟ درسته. وقتی که از اون کار تو خود حلاوت بهره می‌گیری. میبری. درست. خیلی خوب. عموما در فستیوال های تئاتری یعنی صاحب جایزه ها گردیدید. باری هم آرزو نکردید که از یگان کینا فستیوالی یعنی مشهور جهان صاحب جایزه این شوید؟ آرزوی همه هست. فکر میکنم این آرزوی همه هست و آرزوی من هم هست. ولی اگر یگان فیلم گرفته شود و محپیکر یور و در آنجا یک نقش آفرد که در حقیقت تمامی هستیش در آنجا باشد، تمامی وجودش قطعی، من آرزوی این گونه نقش هستم و به نزدیکی با محمد ربیع و ابوالخیر آیدی همین هم صحبت کرده بودم که چرا دائما شما در نقش‌های خود مردها رو میبینید؟ بله. مگر ما زنها نیستیم؟ ما هم هستیم، زندگی ما هم هست و درباره همین زنهای معاصر میخواستم که فیلم بگیرن. چرا نه؟ دائما در فیلم های شما نقش‌های اساسی مردها هستن، بله، ولی ما زنها هم هستیم، به ما زنها شما هیچید. بله. یعنی از این برمیاد که باید کارگردان زنها بیشتر شوند که فکر زنها رو بله بکنن. بله درست بله. است. خب یگانه حاضر محبت ستاری است و گوشم بود که باز یک کارگردان دختری جوان انیسه صابری است، بله. شرافت هست، عرب و هست، ولی اونا حالا جوانن و خوب نمیدونم شاید آنها یگان فیلم میگیرن در برای زنهای معاصر تاجیکستان. حاضر خیر معقول خیر اگر معقول باشه کو گردنکی نازکک تا ایجا بیار کو این طرف بیا ای آفرین خیر چه خیر زیبی ها؟ تشکر. میگم این مسئله حل کنی ما جبران داشتگیست نه؟ البته. شاید یگان سوال از من انتظار بودید که به شما ندادم یا چیز گفتنی هست؟ خب من مخلصان خود را خیلی به نهایت سخت دوست می‌دارم و تمام تلاش من برای اونا است، برای وطن عزیزی من است. من وطن خود را به نهایت دوست می‌دارم، من مردمی خودمان را به نهایت دوست می‌دارم، من کاری من برای همین ملت من است و وقتی که کودک های مایدهک اومده تو رو بوسه میکنن، مهربانی میکنن، از این را زیادتر چی شدنش ممکن؟ و همه ناز و نوزی تو رو در وطنت میبردارن. من به نهایت وطن خود را دوست میدارم و شکرانه میکنم که حاضر در وطن من روز به روز یعنی ببینید چگونه باغ‌های کشوده ایستادن و همه این برای کی است؟ برای ما. و هر زمانی که شما روی اکران یا که روی صحنه تئاتر چی نمایش دیدن بینید در اجرای من خوب است، بد است، من قبول دارم هر یک سخن شما رو، چون فکر و عقیده شما به من به نهایت ضرور است. دوستتان